Idemo, brat. Idemo. To je slušao. Usmeri ga, be. Usmeri ga, be. Ja sam ciljam. A mnogo bi to... Dole, pusti ga dole. Ovo će mi izginemo, bato. Da. Ovo nije pametno uopšte. Daljemo još. Aj, pogod! Vidi ga. Ne bre ispod auta. Ovo nije pametno uopšte, djević. Pa se odaljemo još 5-6 metara. O, vidi ga. Kao. Dobro, znači. Idemo, brat. Idemo. U glavu bi mu dao! Au, jel... Jel ovo pesak iz Sahare došao? Gle, ovo ispalo mu, brat. Kako li to pogodi sunce ti je? Jesi mu još nešto radio? Aj sad da damo ovo Mihajlu Madiću, brate, ga na poklon ko Simić, brate. Buraz, koliko je auto jači od vatro? Bravo, eksperiment! Da li je taj automobil jači od 100 vatrometa?